Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir qo'shig'imiz do'st haqida emas. 90-yilda qish yigitlar ishlanadi. Hurmat bering ajniyaz. Are you sure? Düşküm kelir. Senin menen suretke de düşküm kelir. Janыңдағы dostlarыңda көріп қойсын. Düşküm kelir, sen menen şay düşküm kelir. Ey қолларыңнан bir kese şay düşküm kelir. Senin menen suretke de düşküm kelir. Janыңдағы dostlarыңda көріп қойсын. Düşküm kelir, sen menen şay düşküm kelir. Sağınaman men közleringdi, sağınaman men sözleringdi. Umutpadım canım, umutpadım 90'ınшы жылlardağı suretingdi. Are you sure? Biraz yıllar ötті seni көргенім жоқ. Sonda da sen жүрегімнен орын алдың. Ey bir көргеннен көзлеріңді естіп қалдым. Сол баяғы ауылыңа ізлеп бардым. Biraz yıllar ötті seni көргенім жоқ. Sonda da sen жүрегімнен орын алдың. Sağınaman men көзлеріңді, sağınaman men sözleringdi. Umutpadım canım, umutpadım 90'ınшы жылlardağı suretingdi. Sağınaman men közleringdi, sağınaman men sözleringdi. Umutpadım canım, umutpadım 90'ınшы жылlardağı suretingdi.